Dobry wieczór, počitovani patracze, witajcie u jeszcze jednym wydaniu emisji Dobry wieczór, Vojvodino. Za nješka sme vam pririhtali šljidujući pripovetki. Перші полгодини nješkajšого druženja rezervovani za najmlađi i ih emisiju Dzecinski švet, która ste i nahodi koncipovana na školskih i zvonkaškolskih aktivnosťoch. Od nedjelji, keď sme direktno prenošeli festival Ružova zahradka, ostali sme vam dlužni emitovať podiju prehlašovanja pobjednikoh i vyvodzenje pobjednickih melodijoh. Jakie upečatky zdobuli hostci i domašní na 25. festivalu Novej ruskej národnej špivanky, hodni ste doznať u nješkajšej emisiji. A jak to buz ruskinja u Kragujevcu, zdohadnjeme vas išće raz prez pripovetku o mišanih malženstvoh. Pririchtujući nješkajšu emisiju za Dzeci, Dzecinski šved, naščiveli sme Savine selo, Đurđov i Ruski krestur i zaznačili školski i zvonkaškolski aktivnosti naših najmlađih patračov. U osnovnoj školi Branko Radičević u Savinim selu, Valal u opštini Verbas, organizovane fakultativne učenje ruskog jazika. Školjare, kotri hodze na hodzini ruskog jazika zoz elementami nacionalnej kulturi, pri profesorki klasnej nastavi Leoni Olear, u hlavnim dzeci zoz mišanih malženstvoh, nje znaju bešedovac po ruski, alje maju bar zveljku dzeku naučic. Voni za najmlačih i za svojih parnjakoh prečitali da skeljo pisnjočki. Jest jedna nitka, co bratoh i šestri. Do jednej hromatki zbera, dzveri im jednoho doma otvera. Jest jedna nitka, co vjaže ljudzot, hoć su i rozšad šircom po švece. Tači to ljubov, či tovarištvo, či moža daco trece. Ja nisam Rusinka, ja sam Crnogorka, dolazim na časove rusinskog redovno, da bi malo naučila taj jezik. Moj drug Mladen mi je rekao da na času rusinskog imaju zabavne pesmice i priče i zabavno je na času, pa sam se ja odlučila da krenem. Pušćela še jedna hmarka na malog Darka, do uha mu pošeptala i na kridla svoju vžala. Ljeca po veselenim vjetno zosnom oblapeni. U jednim našem valalje, a nje tak davno, že bi straši ljudze ne mogli pametac, ani nje tak daljeko, že bi šetoti, co še snu prevečic. Do pravdi nje mogli pojst rozapitac. Keď sme še im opitali, že co še im najbržej pači na hodzinog ruskog jazika, dostali sme toti odviti. Kad nam priđu hosci, letnja škola i zmahanje. Ljubim kad risujeme. Ljubim kad špivame. Najviše ljubim kad čitamo. Ljubim kad recitujeme. Stari Brenčok. Stari Brenčok užuj stati, o penziji rozdomuje. Bez školjaroh jak mu budze, už napredok von žaluje. Brenkac mušal veli roki, najškoljare budi točni, a prelaz ljeto i naš Brenčok malo počivok ročni. Nje je ljehko bulo Brenkac prez cali robotni vik, penzija mu dobre pridze, jak horomu pravi lik. Brenčok stari, šavon veceji njema hlas, teraz novi budze
kac na hodzini volac nas. Hoć odlični, von ma uspih, ta ispravovanje. Von nje pišni i nje herbni, skromne matrimanje. Pomaha nam pri zadačoh i scelu ukaže, tovarišska, ščira ljubov gu njomu nas vjaže. Ne skupi je nesebični, to već zime veli, i ostani falo točak, von nem podijeli. Niko von je zavidi, ne žedni je sljavi, taki krasnima prikmec, ljem tovariš pravi. Šorova cica. Ucahla cica do cepli kuhnjački i šedla gunoškom male lenočki. Tam še voda na nju dlugo pripatrala, že jak ona bar z nohci okusovala. I sluhala babu, jak preto dudre, to nje robi ani jedno dzivče mudre. Cica lenočku preto sudzela, pa takoj zoz kuhnjački viskočela. Pošla gu maćatkom až do šopi dzeška, ta še nje vracela nazad ani nješka. Ta maćatka ući, ta mi prihrožuje, ani jedno nohci najnje okusuje. Peče palček djedočko, do drugi palček babočka, do deci palček tatočko, štvrti palček močka, pjati palček najše zna, malo hlapčeka to ja. Nje každi glas najpravilnjejševih vareni, ale nastavnica ruskого jazika Leona Olear strpezljiva. Każda jej hodzina počina z označišľovanjem ruskih bukvoh. Ta sme prešvečeni, že pojduce našo stretnuce z ostima školjarami vekšina už budu pravilno čitac i bešedovac po ruski. To nam bukvi ktoré Podobova sekcija osnovnej školi Jovan Jovanović Zmaj z Đurđova jedna z najmasovnejších školskih sekcijoh. Makolo šteracec aktivnih členoh, a preco to tak doznali sme od samih školjaroh. Ja to ljubim prihoditi, preto bom opušta i fino je, jaki to ti poteze za sklejbasom zmiruju. Takže fino baš. Fino tu, opuščani sme, družíme še. Imamo taki obavjazki i možemo biti kreativni. U školi vjerojatno je zveljo sekciji. Preto še bi brala prave tu podobovu? Pretože tu še možemo družiti i možemo še opuščiti i rozdumujeme o velikih drugih stvarov, risujeme, co ljubime i tako. A mi se ovdje najviše družimo i radimo timske radove i baš nam je lepo. Družimo se, svi smo iz različitih razreda i baš volimo da idemo na sekciju. Keče daco robi zo z ljubovu, jak co to robjato ti mladi umetniki, već nije češko do školi pris ani sobotu, ani ostati dluže i prestiđen, keď za to jes potrebi. Oni provadza šitski školski programi, takže pravija scenografiju za njih, ljebo organizuju prihodni stavi. Popri tim provadza i veli konkursi na ktori posilaju svoje roboti. Učestvujemo na puno konkursa i u zemlji, Centar za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu. Kod njih učestvujemo na svim konkursima, oni šalju dalje na ove međunarodne konkurse, biraju prispele iz svih gradova i onda oni biraju i šalju dalje na međunarodne, pa smo učestvovali i u Japanu, i u Kini, i u Egiptu, Bugarskoj, puno zemalja baš smo učestvovali, a dobijali smo i nagrade. Evo sad je baš bila jedna učenica koja je dobila u Egiptu zlatnu medalju. Gde si dobila ovu diplomu? Na međunarodnom takmičenju na temu folklor i narodne nošnje. Šta si ti tu naslikala? Pa ja sam naslikala jedan ves sa rusinske nošnje. Okrem toho, že svoju kreativnost preverjuju na konkursoh, členi podobovej sekciji učestvuju i na kreativnih robotnjoh i podobovih kolonijoh, gdje zdobuvaju novi znanja. Ja i moja petaška boli z nastavnicu do Nového Sadu na podobovej koloniji. Tam sme videli veli umetnikoh, ktorí robili nejaké robili rysunky i videli sme veli razne tehniky
Naучали сме велjo o tehnikoh i Vi tam bili jak našivitelje, či ste i sami robili? I sami sme robili, i jak za sebne učenike, ali i za nastavnicu sme robili. Praveli sme na temu Ika i Dedal, jagoda-jaki pokret. I bilo baš zanimljivo. Vidjeli sme jak drugi to robja, da sme išće prinjesli tu do školi nove znanje. Jaki ste šitsko mali temi? Pa porядnie som chodzala i bilo nošnji i také to, nie nošnje, ali kostimi. Kjelje roki hođeš na to tu podobovu sekciju? A išla som i prešlo roku i pači mi še teď mi toho roku teraz. I še máte odredzenu temu, či máte i šljebodne? Co robíte? A uglavnom máme odredzeni, lebo nam nastavnica da skeljo temi to vybereme. Хто було? Здогадуєш ідейний? А було Єгипет, либо червений, любим це червений, либо зараз робимо море. Jedni robija morske dno, a mi tu farbimo tačno. A jak ste napravili to, tu ribu? Pa pomišaše muka i voda i veše mačaju novini do toho i máme jagod model, a i kulite što obljepjuje. Radimo hobotnicu sa tehnikom papir maše. Koristili smo ovde flaše pa smo lepili novine na to. Sa brašnom mile. Koristili smo brašno kao lepak. Ljubim risovac. I ljubim kad pravimo z glini jagod figurici, ali to smo dlunje robili. Ove flaše što stoji ispred tebe, kad ste to oslikavali? Pa to smo oslikavali pred zimski raspust, za zimske praznike i negde je to bilo u decembru. I dosta su prodavane, eto, malo nam je ostalo i svima se to svidjelo. A ko su bili kupci? Pa svi iz škole. Imali smo mnogo nastavnika i učenika i stvarno svi su se obradovali tom idejom kako da ukrasimo tegle i čestitke smo također prodavali i njih je dosta prodavano. Zo zvinčovankami i prihodnima prikraskami školjare obradovali svojih pajtašoh, a toto, po čim ih budu pametadzi buduci generaciji, to mural u školskim dvore. To ulička rozbavenih ščetočkoh, to mi z nastavnicu risovali po moroh, trebalo nam holjem meša z njih, že bi sme šitsko to zrobeli, šitski sme vjednak robeli i mali dzeci i mi. Na moriku smo narisovali jagod jednu uličku, jest jedan dvor, slama, čardak i škola. A vidim, že tu je ešte takú z biloho prostoru. Teraz by sme trebali nastaviti to risovanje, ljem teraz máme dejaki konkursi, ta robíme, a vec posle budeme i to ti dalje mori. Дзекујуци членство у подобовеј секцији Вели ѓурѓовски школјаре закончели уметницку школу, а хвилково двомеле гиње на академији. Може буче и меđu тима школјарами находза будуци академски малјаре и подобни уметњики. Prišli prijazno i hej. Krej, 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 zum, zum, zum. Tak še narli, tak kričali, že nikomu spadne da. Krej, 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 zum, zum, zum. Tak še narli, tak kričali, že nikomu spadne dali. Žadlo poj, zbenušek u vodi i sunjogoroj, zabrunjeli veznatenko oštri žadlo poj. Kre, 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 zum, 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 nje špivali, nje kričali, ali je šitski
Dzeci peršej klasy osnovnej školy Petro Kuzmiak z Ruského Kerestura barz dobre znaju jaké to šveto 8. marec, ta na hodzini podobovej kulturi rihtaju prihodni darunki. Schopni dzeci povištrihovali rižni furmi z paperikoh i lipkali ih na paperovo tacnočky, že bi mamom podarovali najkrašši darunki za ih deň. Pravim za 8. marec mamom tako sliku. Jak še obdomala, že bi ona vypatrala? Kveciki som lipala, vecka som dumala, že položím zlatné šľokici, a ja som že vecka predumala, to som položila hvizdočky, pa som mašľu mala, pa i taška mi dala. I vecka som ju zalipila, i vecka som flomasterom narisovala šetočka. A pravili ste ešte dáco u školi? Pravili sme vinčovanky. Dobre, jak ona vypatra? Má kvecíky i odnúka sme napísali písničku. To píše na tabli i vecka sme i tako su ukrašeli. 8. marec to je deň ženách. I co vec dzeci robia svojim mamo? Pravia im darunky. Dobre. Ty ešte daco podaruješ da komu okrem mami? Komu? Babie. Co še planovala? Nejakú čestitku. Vyštehujem i vecka tak mamom, vecka napravíme jako kvecíky, vecka tu tak vložíme i vecka na výstavu. Jak to chlapci pravia mamom za 8. marec, vinčovanky? Vložíme, vyštihneme také tu žičky, vecka vložíme do tej tacnočky, tak tej vecka bude stať. I kedy to mami podaruješ? To bude 8. marec, 8. Ty richtaš ešte za mamu dajaký darunok doma? Hej. A taký, jako budú také tacnočka, vecka budú kvecíky i tak bude všetko šelca. Popri tým, že vredno robia, školáre naučili i krašne recitovať. Ljubim, keď mi mama krašne popriberana. Ljubim, keď mi mama krašne našminkana. Ale najvecej ljubim, keď je našmejada. Убеше на царім Швеці. Є найкраще jedno slovo, toto slovo označuje krasne meno Macerova. Keď sme mali, tá nás čúva, ušičky nám vše pomáha. Hoď sme od nej jak daleko, vše nás šersok u nej cáha. Žádám, že by mi mamočka vše ostala taká mladá i naj nikda u živote ni od toho mi nestrada. Naša baba, múdra baba a plná radosti, keď nám decom pripoveda o svojej mladosti. Naša baba, šmišná baba, bo čítať keď šeda, okulári jej na nosu a ona ich hľada. Naša baba, sladká baba, iba nám šepačí a okreme, keď nám decom vypiekal koláči. Po privinčovankoch i recitacijoh kotri školjare pririhtali za svoju učiteljku Nadu Kološnjaji, na mure sme obačeli polno krasni portreti. Tu na tabli imate to ti mami, tak tu narisovani, polipeni. Jak ti narisovala svoju mamu? Dumaš, že ona prepozna na tabli? Nie. Hej. A to bude pravenje spodzivanje za mamu, toto co vi pravice tu u školi? Hej. Ti jej odhadla može buď, že co pravice? Nie. Co dumate, co bi vaša mama najvoljela dostať za 8. marec? Kvece, pa neki darunki, take daca. A tvoja mama co bi najvoljela dostať? Kveciki, take, i sliku. Jak še narisovala svoju mamu? Tam mi mama narisovala sam, že má kafové vlasy i taký čat i tak kolo nej duha.
Moja mama tam cuma taki oka, bo menali ще такі ока нарисовать і роздугує nazadku duha i rajf. Našminkali ste vašu mamu na risunku? Hej, moja mama stalno našminkana, te sam tu i čeni usta. Ja je lelobi usta i našminkala sam još. Možeš je prepoznat taka bar našminkana? Da kede. Не знам, бо нема окулярі. Бо ма окулярі, а там що мені нарисувала. Бо таке има, а таке нема. Немам злата, мила мамо, найці подаруєм. Таці нешта твоє свето, крашне повінчуєм. Kristina Đuranjin, školjarka druge klasi osnovnej školi Jovan Jovanović Zmajzo Đurđova. U školi ljubi čitac i pisac, a kad zrobi domašnji zadatki, najvolji šednuc za svoj stolik iz rižnofarbovih paperoh, vulu i pacerkoh, pravic rižni prikraski. Tak u jej schopnih rukoh iz običnoho vulu nastavaju na rukvici. To mi mama včera počala, a već kad ja tam miljam da se počala, te već kad ja dalje sam išla. A jak skladaš farbi tu? Možeš položiti ko tristeš? Hej, može, було хторі. Ajde, ukažeš nam, že jak še to pravi? Перше вирежем jedan falat. A pretim i bereš farbi? Hej, berem perše i već kad vezmem željenu. Popri željenoho, Kristina pririhta išće 4 farbi vulu jednaki dlužini. Napravi gužljik, prez njoho predzeje gombošku i na okremni sposob prepljeta nitki. I co budeš teraz ostim? Teraz ju dagdje zakvačim. Gdje možemo zakvačiti? Tu problem. Dobre. Teraz vtora mi perša od tadzi. Teraz mi je belava perša. Teraz belava i červena. Teraz ide za 100 farbu. Belava ti perša i z nju budeš robiti na šitski? Hej. Ta perša kelju bud lize? Po 2. A bilo ti češko naučiti? Не було, бо сум я то ми йшли по поланню до школи, то я так дацу потряла, бо баба шила дацу, та сум я дацу потряла да й дам волну, та вецкай сум видяла, že to mama pravela, та сум питала, як ще то прави, та ми говорила, як ще прави, та teraz сум і я то сцем да правим. Ajde nam teraz ukažeš jak bi patra kad bude, jak bi patra gotova. Evo така ви патра. З одного боку така. Ajde spožio to, dalo. З одного боку така є, а з другого боку є така. Таку згербава. I to nosiš vecka? Na ruki či? Ні, я так правим да мам. Ajde polož na ruku da vidimo jak to vi patra. Evo tako. A baš fino. I jednu su mi babi pravela. Popri na rukvicoh, Kristina ljubi pravic i ruž iz ozbrenovanого paperu. Pa to še nje mera, jem tak, od prilike. Dobre. Zohnjem ho.
teraz dakus idem. A co praviš teraz? Teraz dakus idem tak i už tu dobivam. Dobre. Teraz A z jakým hodicima ti ukazala, že jak se to pravi? Вона то видела на комп'ютеру, бо teraz неділю була шлябодна, то mi ukazala to. Keby nam to teraz bude krátke dakus. Dakus je teraz krátke. Ale to teraz tak treba vypadnúť, si vecka rozšíri toto i zaviaže še zo gumku. Hajde zapobujeme. Máš gumku? To teraz nie vypadlo tak, jak treba. Evo tak. Tak by vypadlo, ali mi še tu jedna da bola. Bolo by nadute, jak to tu. A teraz nam ukažeš i od salvetkov, jak se pravi, hej? Hej. Kto nema krep paper, može zo salvetkov napraviti. Položím dva. I vecka je tak. To ponovo kruciš? Či nie? Nie, idem tak teraz idem do konca. Tik-tak. Hej. No treba, že by boli jednaké také, či nemôže? Nemôže, idem da bude zložený. To je žaká rúža. Hej. Teraz položím gumku do stredku. Teraz vezmem toto i teraz ich tak rozložím. Teraz tak je druhý bok. A kto si to naučil praviť? Ujo bol v Austriji, tak on priniesol dojaké noviny, to som tam videla. Decinské noviny priniesol. I tako si sama probovala? Hej, sama som probovala. Ja mi mama hovorila, z ktorého materiálu že to pravi. Evo je rúža. Вигледовацький дух і креативні ідеї Кристині не охабяю велjo часу za bavенje, та jej babki, krašnje pooblekani, často čekaju na polički. Cože na mnie tak patríce, že som zaľuštaná, šapochy, žo chodím, robím od biloho rána, šapochy, žo chodím, robím od biloho rána. Všetky chyži som zo zmetlu už pozametala a zo zrendu prach zo stvároch práve posterala a zo zrendu prach zo stvároch práve posterala. Máš mi na roboty, taju odmenujem, že ja je zrcánka, toto dokazujem. Máš mi na roboty, taju odmenujem, že ja je zrcánka, toto dokazujem. Keďže vás na večer vrací, bude vás vesela, že ju mala jej divočka krásne odmenela, že ju mala jej divočka krásne odmenela. Máš mi na roboty, taju odmenujem, že ja je zrcánka, toto dokazujem. Máš mi na roboty,
В неділю 1 марca mali ste nahodu patric direktni prenos jubilejnej 25. Ružovej zahradki. Nažalj, pre ograničeni termin, ktorý bol predvidzený za programu po rusky, jednu časť programy na tým festivalu nemohli ste odpatric u celosci, ta vam zo tej nahody ukažeme znímok prehlašenja pobedníkoch i vyvodzenja pobednických kompozícijoch. Fahovi žiri Nješka večer prinjesol taki odluki. Povelja za najljepši tekst i nagrada u sumi 10.000 dinari idze do rukoh Mihajlovi i Tatjani Budinski za tekst špivanki Lampaščiki. Vinčujeme. Po oceni fahovog žirija najuspješnejši aranžman na 25. Ružovej zahradki napisal Zoran Mulić za špivanku Prebačenje. Vinčujeme автороvi kotri okrem prihodnej povelji dostava i 10.000 dinari. Fahovi žiri odlučil za najljepšu interpretaciju nagradic Tanitu Hodak. Ona odšpivala špivanku Mikloševska Ljubov. Te nježna čast nagradi 10.000 dinari, razumi se tu i povelja. Vinčujeme Tanitu. Stihli sme i po same finale Nješkajšova večara u kotrim budu prehlašeni najuspješnejši kompoziciji. Povelja i nagrada u sumi od 20.000 dinari po oceni fahovog žirija idze do rukoh Tatjani Koljesar Gvojić za kompoziciju Nigda nje doznaš. Vinčujeme Tatjani. Bul to výbor fahovog žirija, a teraz opaďme, jak hlasala publika. 68 hlasi odlučili, že bi nagradu publiki 20.000 dinari dostala špivanka za ščesce, kotru na tekst Miroslavi Daždiju komponoval Miroslav Pap, aranžman napisal tiž Miroslav Pap, a odšpival ju Jovgen Nađ. Autor teksta, kompozitor, aranžer i interpretator nagradu publiki rovnopravno Zelja. Vinčujeme im. Jeszcze raz vinčujeme šitskim nagradzenima, teraz povolujeme pobjednicki kompoziciji, že bi vi vedli svoje numeri. Najviše pači. Vitor mi šepta, kad zimnaj idem, kad zimnaj tvojo šlidi pogledam, u daleko soh ljubov še skrila, prenajdem ju i nje dam. Nigda nje doznaš, jak bolji čas, u tvojim cinju žijem bez nas. Vrat duši mir, vrat mi moj švet, bez tebe radosti nje. Nigda nje doznaš, jak boli čas, u tvojim cinju žijem bez nas. Vrat duši mir, vrat mi moj švet, bez tebe radosti nje. Na mojih drahoh coguce voda, striberni dižđi slizi skrivaju, smutok opiva šercom njemirne, a ruki tebe gledaju. Nigda nje doznaš, jak boli čas, u tvojim cilju žijem bez nas. Vrat duši
moj švet, bez tebe radosti njet. Nikda nie doznaš jak boli čas, u tvojim cilju žijem bez nas. Vrac duši mir, vrac mi moj švet, bez tebe radosti njet. Bez tebe radosti Idu roky miše i mnjedame i u šercu mladi ostavame. A nje zname hvarja ljudze, keljo smutku i radosti budze. A nje zname hvarja ljudze, keljo smutku i radosti budze. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, jeden život máme, počerkajme. Nové ranečko dočekajme. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, tu našu písňu zašpívajme. Ište sebe po pohárik dajme. Idu roky, nie treba banovac, i zo suďbu nevredzi targovac. Požičené všeše vráci, a co vredzi nikdaše nestráci. Požičené všeše vráci, a co vredzi nikdaše nestráci. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, jeden život máme, počerkajme. Nové ranečko dočekajme. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, tu našu písňu zašpívajme. Ište sebe po pohárik dajme. Za mladosť, za život, za radosť, jeden život máme, počerkajme. Nové ranečko dočekajme. Za šťastie, za mladosť, za život, za radosť, tu našu písňu zašpívajme. Ište sebe po pohárik dajme. Bože, daj zdravo. Daj Bože. Ďakujem, ďakujem. Počitovani naščivitelje, mili hosci, sluhače i patrače, stihli sme po konjec 25. ružovej zahradki. 16 novi narodni špivanki, kotri sme nješka večer čuli, predluža židzu programoh radio televiziji Vojvodini, a verime i u vaših šercoh. Na realizaciji Nješkajšoho festivala, za kojima je veljkomu tamburovomu orkestru radio televiziji Novi Sad, preširenim s členami Narodnog orkestra pod rukovodstvom Zorana Mulića. Producenti festivalskog večara buli Zoran Drakula i Edvin Baloš, a o dobrim zvuku i tonskim zapisu staralše Edvin Baloš. Muzični redaktorki festivala Ahneta Timko Mudri i Tatjana Koljesar-Gvojić, ktori pririhtali i oho revijalnu čast.
Konferancu za revijalnu čast napisala Ahneta Timko Mudri, a za zmagateljnu čast Slavko Oros. Na pririhtovanju i realizaciji 25. Ružovej zahradki robeli členi muzičnej redakciji, ruskih redakcijoh Radio Novoho Sadu, televiziji Vojvodini i velji drugi robotniki javne i medijske ustanovi Vojvodini, kotrim dzekujeme na pomoci, jak i šitskim sponzorom. Ja, Marina Sabadoš, i vodzela sam vas prez 25. Ružovu zahradku. Dzekujeme šitskim vam, kotri se nješka buli z nami i povolujeme vas, že biste i narok prišli na 26. festival Nove ruske narodne špivanki Ružova zahradka 2016. Hvala svima koji ste večeras bili sa nama i pozivamo vas da budemo zajedno i dogodine na sledećem 26. festivalu Nove rusinske narodne pesme Ružin vrt 2016. Doviđenja. Jednej soboti na tancu dok siha muzika hrala, cipčatko s hajtašku stalo, u rukom ružitli mala. Hajtaška pošla s leginjom, cipčatko same ostalo, jeden po jeden listok z červenih ružov tarhalo. Ruži, červeni ruži, prekrasni padnjaci ven, ruži mi najljepše kvece, oni mi cališe. Zimče, prekrasne zimče, tražo od tebe nje, uzem se ljubic na siha muzika hrava, mi dvojo sami ostali, a ruži krasni červeni zavakli mezi nami. Još je pitan čom listi s červenih ružog tarhala, a ona šeljem pošmikla i ruži svojom mi dala. Na jubilejnim festivalu Nove ruske narodne muzike Ružova zahradka vyvedzeni 16 kompoziciji. Vidjeli sme, kto jak hlasal, odnosno ktori špivanki boli najljepši po dumanju žirija, a ktori vybrala publika. U najchodzacích minutoch še ešte raz dohadneme na festivalski večer i u pečatki, ktorý on vyvolal pri účastníkoch i naščiviteľoch. Že bi festival Nove ruske narodne špivanki Ružova zahradka počal na 20 hodin, v nedjelju u studiju M Radio Novoho Sadu už u včasnih popoladnjovih hodzinoh bulo jak u Košnici. Šitski učašniki od tih kotrih patrače mali na hodu vidic na sceni, po tih spoza sceni mali generalnu probu. Dorabjališi drobnici namesalo ošvicenje scena, štimovali instrumenti, pririhtovala vistava. Sala, tišina, možemo da pričamo samo neko može.
predstavi, ktorá pred mešacíkom bola predstavená publiku u Vermaše, a evo teraz je tu pred vami. Fakt, že Kristina Gšvenk i Vladonja radi zo Zverbasu, ale ich umetnosť powiązuje jedna nitka, kotra zvyčajna za tot čas, a to, že obidvojo hasnuju tehniku digitalnej tehnologiji, gdje každý na svoj sposob formuje svoju likovnosť. Za Vladanja Radija mi zname, že on pozarjadovi umetnik, kotri neprerivno odkedy še zanima za spodobov umetnostu u neprerivnim je vyhledovanju i on spravdi dožil jeden vrh kotri ho klaze njenjem do najvyznačnejších umetnikov ruskej zajednici, ale i širše. I fakat, že napriklad tot jeho ciklus Karpatski mit predstavlja jednu veršinu rižnih elementoch i podobovih i súčasno tehnologijnih i tak da poveme sociopsychologijnih s ohľadom, že še za njima zos figuru kotra za nas Rusnacoh veljo znači, a to Karpatski medvec. To ti roboti u stvari na neki sposob robeni i že bi predstavili Rusnacov. Znači sama roboti to znači za stiklusov Karpatski mit, znači vezane za Rusnacov, za simbol Rusnacov, ruski medvedzik, znači od toho probujeme napraviti jednu pripovetku, jedan ruski brend, ktorý znači predstavljam njem Rusnacom, ali i tih, ktorí znači ne pripadaju ruski nacionalne menšini. A za druhog boku, znači, mi značim zato, že toti, ktorí prichodzą na toti manifestaciji, ako su tu nješkej večer Ružova zahradka, znači, ktorí prichodzą za zveljog mjesta, znači, na jednom mjestu maju mogućnost da vide čast mojih robotov, z ohľadom, že toto vystava to je jedna čast toho, co bolo u Verbaše. Co se dotika Kristini Gšvenk, jej preokupacija kad u pitanju zmisle jej likovnosti, to portret jednej ženi, figura ženi, kotra ona obdumuje na jeden sposob, kotri, hajde tak da poveme, už vidzeni, da spred 50-60 rokami, ali ona to probuje na svoj artistični, kreativni sposob ukazati. Velika mi je čast. Imala sam jednu izložbu za Dan Rusina u Karpatima u Vrbasu. Međutim, rečeno mi je da mnogi ljudi nisu uspeli da vide izložbu i pozvali su me ovde da bi se moji radovi ovde prikazali. Stvarno mi je jako drago, ovde je veći broj ljudi, drugačija je publika. Obidvoje umetniki potvrdzenje, že ruska zajednica ma relevantnih maljaroh i že maljarstvo, koje bilo dost dugo zanjecbate u ruskej zajednici, prosto sme nje mali maljaroh, teraz možem pove, že máme teľo maljaroh, teľo umetnikov, kotri prevozi hodza, hajde tak da povem, statistični podatok za jednu zajednicu. A že ruska zajednica okrem podobovih umetnikov ma i dobrih špivačoh, pisateljoh teksta, kompozitoroh i aranžeroh, ukazal i jubilejni 25. festival Ružova zahradka. Te klarinet. Čuješ? Može? Budite spremni, Dule, jesi spreman? Sad sledeći. Krenuli smo prenos. Dobar mir. Poštovani gosti, naščivitelje, sluhače, Radio Novom Sadu, patrače, televiziji Vojvodini, Šitski, kotri nas provadzice preg interneta, dobri večer. U meno Radio televiziji Vojvodini privitujem vas na jubilejnej 25. Ružovej zahradki festivalu nove i ruske narodne špivanki. Znam druge ti davaš i boljace šercom, sluhe ti zakabljaš. Ne mogla bih ručku pobočkam, već jej do ruku ket bilih ružoga. Ojce mogla bih lička pohlaskam, a jej pocilu
knjižni dan. Dok mi utorja odseci mat, a znaju, že čas im žali. Njemoše oraz bez slunka, počtam kapitanje odjaki. A když pada nožački umiva, kupim ci žvački, budu čuvat s nožki. A když pada nožački umiva, kupim ci žvački, budu čuvat s nožki. Od krasnih krašu šmatu obljekaš i prižverat glasi rozpjeta. A hej, toho roku prvi raz u Narodnim duhu mam kompoziciju na Ružovej Zahradki. Za prvi raz ja prezadovoljni i bar mi še počelo jak Tamara odšpivala. Aranžman mi še bar spači, ne znam, nijem slova. Prezadovoljni sam. Bilo mi je veliko zadovoljstvo pevati njegovu pesmu, jer pesma je izvanredna i lako pevljiva i naravno govori o ljubavi, što je najbitnije. A kakav je utisak sad posle nastupa? Neverovatan. Baš mi je veliko zadovoljstvo mi je bilo što sam zapravo dobila da pevam njegovu pesmu i pesmu od Olje Ragaj. Nastupao sam skoro 2 roki s Markom i Koletom u triju. Jakie to teraz iskustvo nješkajše? Fini iskustvo, njem sada povem, ali milo mi, že som uopšte povolani i že som odrobil to, co trebalo i milo mi, že som nikora ovu pisnju špival. Šerca moja, šerca, jakie šiboljace, jak na milej róży, cerenka kolace. Spajtašom pisnju zašpivaj, ne za njoj struni z gitari, a pisnju zovu za naše, izedi časi i stari. Pisali mi o sebe, o našim malalje, pisali mi o sebe, našo žadanje. Danj vitre njeduj po našim haju, nam lampaščiki tam rozkvitaju, tam se zapahli, tam najljetaju, siha duj stiha po našim haju. Već sam tebe sretla i až som še zdekla, jak mi šerco durka, a je som nesekla. To sam poslao ostatnju hozinu, 12, jak se pošta zavera u 7 večer, ja u 6 večer prelamali posao kompoziciji. Думав sam ti pređe si nje, ajde da probujem, pa jak teraz mi padne. Jak ste zadovoljni, jak že bola interpretovana? Baš tak, jak sam zadumoval. Mlada, žena Zivka dala sebe i baš šušljivi, že sam uopšte vošao do tih 16, već ja nje treba. Čaridi majski noci i mešas pomišne tlosti, za ljubov našu ljem znali, za ljubov naše mladosti. Jak znam bulim tak se vam i to mi krušica. Zadnje je vojca,
jak god da bude. Dobro? Ne može se znati, že bude najljepše. Dobro. Ali ti tu još Mihi krasnice šitski. Dobro? To štěstce já jsem znal, vec bym ljubov mogla dát. Já neznala jak, kukala soloveja privolala. Ja še nas davam, že prešlo dobre i že publika osetela to, co mi oseteli, bo eto, bo nas bilo veljo, mušali sme stati zmirno, ali je verce mi češko mi bilo. Pisnja me tak, jak da povem, porušala, že jedva sam vytrimala to mirno da stojim. Bar zveljka energija u pisnji, pretože sme šitski tak vjedno i mušim povest, že nam bar zveljka čest, že Ahneta baš nas vybrala za to pisnju. Zašpivaj me vjedno našu pisnju, Nam šerca jak jedno treptaju, gambi tvojo jak najljepše vino, mocnu ljubov oni ne skrivaju. Nigda nie doznaš jak boli čas, u tvojim cilju žijem bez nas. Vrac duši mir, vrac mi moj švet, radost si bez tebe nje. Za šťastie, za mladost, za život, za radost, etu našu písňu zašpívajme, ešte sebe po pohárik dajme. Bože, daj zdravé, daj Bože. Ahneta, Timko Mudrik i Tatjana. Za to čas možu poslušati špivanki za prethodnih festivalov, a pa kače radio televiziji Vojvodini može opatritski jak Bilo češko odlučiti za koho budete glasati. Pa da znate, že i bilo. Ne znali sme baš, ali eto, odlučili sme, pa ja, kak sme glasali. Glasali sme. Bilo češko vybrati najljepšu kompoziciju. Ja bi tak povedala, že dość češko, bo boli bardzo dobri na Isešinski, ali mi kod curci musíme za naših glasat. Festival bol bar svinim, je še baš pačal i domam, že toto. Bilo češko vybrati špivanku za ktorú se glasa. Pa, meni vete, ale domam, že sme za dobro glasali. Mala si dilemu za koho budeš glasati? Hej, všetky písni je podjednak dobri, takže sme si tiež odlučili, že koho zaokružíme. Mi poznejšie stigli, ta nam še nije ušao listok. I teraz ste odškodovani. Tako sme odškodovani, ali... A jak ocenjujete festival i to ti kompoziciji, co budi? Festival bar skrasni. Ja obožavam rusku pisnju, takže iz tej nahodi sme prišli odpatriť, posluchať novu tvorčosť. I kada ukupno 8, 8, 16 i 7, 23, 16. Nije treba povećati za publiku. I pokljaše u ruskej redakciji Radio Novog Sadu čitali glasi u studiju M programa predlužena zoz revijalnu častu, odnosno zoz retrospektivu najpopularnejših špivankov zoz prešlih festivaloh. Znači, to je što mi razloha. Idem jedna pisnja tebe išpivana, šeju tebe špivam ja. To ta pisnja o ljubovi, ljem za tebe, tvoja šeco
Jer idzeše rusnakovi, budu plakat za njim polja, budu plakat za njim riki, ono habja ih na viki, ono habja ih na viki, vikovi. Že to jubilej, že toto ipak jeden šľíd sme ochabeli na tých ružových zahradkoch, takže dokonca sme dnešní to prilapeli, jak da poviem, pozberali sme garderobu, toto istú našu, ktorú sme nošeli pred 25-30 rokami, a sme še tako se poobliekali, tako sme vraceli toto. I da vam poviem, jak na bini, jak sme boli, jak som ja hral, kad sam popatral na mojih kolegov u Rosi, šitski jakošik uživali so finim takim jednim výrazom lica, već sam videl, že keljo nam to ipak do konca i znači posle teljo času, a z drugog boku, že jak nas i publika, videli smo i po aplauzu, jedna taka pozitivna, fina atmosfera, takže bar smo bilo milo i že smo boli volani i že smo nastupili posle teljih rokov. Moja mila moja, Šej, hoj, mili moj, la, 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 la. Žimna rosa ješenice, ša moj mili domu price, miše dvojko, zažnjem se me, krašnje žic budzeme. šeja hoja, mila moja, nech od bosa vodu rosa. Šej, hoj, mili moj, ja nechce bela, srpince, šeja, hoj, mili njenju bela. La, 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 la. Fahovi žiri Nješka večer prinjesol taki odluki. Najljepša kompozicija Bula Nigda nje doznaš, avtorki Tatjani Koljesar-Gvojić na tekst Miroslavi Daždiju u aranžmanu Miroslava Papa. Nagradu za aranžman fahovi žiri dodjeljali Zoranovi Muničovi za aranžman kompoziciji Prebačenje kompozitora Ondreja Maglovskoho na tekst Đurila Čaka u vivodzenju Borisa Magoča. Nagradu za najljepši tekst dostali Mihajlo i Tatjana Budinskovo u kompoziciji Lampaščiki avtora muziki Mihajla Budinskija, kotriju i odšpival u aranžmanu Zorana Muliča. Fahovi žiri za najljepšu interpretaciju nagradzal Tanitu Hodak, kotra špivala kompoziciju Mikloševska ljubav, kotru na tekst Sonji Papuga Anđelić komponoval Borivoj Anđelić, a aranžman napisal Zoran Mulić. I toho roku publika mala calkom inšate dumanje jak fahovi žiri. Najveći glasi dala kompoziciji za Ščese, za kotru muziku i aranžman napisal Miroslav Pap, a tekst napisala Miroslava Daždiju. Ružova zahradka, čas, kotrу ja nie можем od sebe odorvec, to čas mnie. Jak co nas dałam še i ja čas Ružove zahradki, poneže som na isto od peršoho festivalu, každý rok na dejaki sposob učestvovala na festivalu. 23 raz som še zjavila jak interpretator. A tu čisleni špivanki, čisleni teksti. Evo Nješka žiri prehlášali jak za najljepšu. Milo mi Nješka okremen, že špivanki, kotri dostali nagradu i žirija i publiki, komponovani na mojo teksti. I bola bi im naistine skromna, kad im povedala, že to nie znači nič, mnje to znači bar zveljo. Še jakošik mila nagrada žirija, ali mila i nagrada publiki, bo uglavnim še tak slučovalo, že špivanki kotri publika odredzela jak najkraši i zažili poznejše. Najveće zadovoljstvo kad še špivanka i špivanje ljudom pači. I preto i robime šitski toto. Tak je publika vyhlasala totu špivanku, kotru ja špival, mnje bar zmilo to okremne zadovoljstvo. Krašnje dobiti nagradu žirija, a krašnje i uopšte nastupic ta i kad njed nagradi, bo nagrada to každý aplauz publiki. Hej? Vas vjerojatno nie motivuju njem nagradi, poneže učestvujete skoro na každej ružovej zahradki na dajaki sposob. Co toto preco učestvujete njenjem jak interpretator? A jednostavno to umnje.
špivam od mladosti, poznejšie som počali komponovať, takže kedy god je nahodi to Červená rúža či Rúžová zahradka, vše som prisutný uglavnom, lebo jak kompozitor, lebo jak interpretátor, lebo i jedno i druge. Jak ocenjujete tohoročni festival? Обов'язково приходимо після 98 року кожен рік і наздавам ще, що такі радость, яку можемо поділити не тільки з того боку Дунаю, але і з другого боку Дунаю, то з Республіки Хорватської, де всім нашим людям повні серця радості за таку прекрасний дарунок, який можемо достати не тільки z radija, ale i od ljudov i od orkestri. A ja ще не можem призку себе, nemam pravo pojem, bar sam šťašljiva, baš sam šťašljiva, že sme to uopšte vytvorili, že sme 25 roki, naiste treba tirati, treba robiti, treba to vytrimati. I evo, nie znam co povesti, ja jeszcze nie možem zvesti nejaký upečatki, ali ja znam, že všetko bilo dobro, jak sme zadumali, všetky boli ešte lepšie, jak sme zadumali, co što dotyka špivačov i to. Znači, ešte lepšie, co sme dumali. I všetky opravdali dovirije to, co sme mali do njih. I máme naiste, evo, 16 prekrasnih pjesmi. Evo, ne znaš ktora kraša od ktorej. Vi festival Rúžová zahradka možete spatri svece i Bogu. Perše i jak organizator, i jak kompozitor, i jak interpretator. Jak ocenjujete to jubilejni? Bohati, z veľa krásnych špivanky, než sme večer mohli čuť. I думам, že baš bolo švetočno i verim, že še s nješkajšim njom može prosto jedna calost zaokružiť 25 ročnica, znači ideme dalje. A za to 25 roki mohli sme na isce Nješka večer čuť veľa krásnych špivanky, ktorí vyrostli z tej Rúžovej zahradky. I думам, že ľudia mohli vidieť tú zmenu starších i mladších, co isto dobre, spatriče, mladší na starších. Jeden kvalitetný večer, думам, že ľudia uživali. Mali sme práve preto, že 25 roky, mali sme to tú revijalnu časť, takže mali sme i čase da še mohli zjaviti to ti starši. Takže smo već mali prostor dati sveci mladim špivačom i na isti sme radosni, že zo všetkých našich bokov máme i špivačov, i kompozitorov, i tekstopiscov, i vidim, že ľudia majú dzeku, že chcú robiť, že ľubia i muziku našu i že oni to jako šik otrimajú. Že budze i 20, budze ešte, ne znam koľko roky, ale budze ešte tirat zahradka. A перші опечатки добрі. Барз ми мило, že i toho roku була повна сала студija M, znači početovatelje, toti kotri od počatku kozeli prišli i Nješka. Okreme mi milo, že prišli do všetkých naših mesto, a keď to Mikloševci, Petrovci, Vukovar, inozemstvo, vecka máme izvoz inozemstva, hej. Festival bol tak, jak sme ho zadumali, môžem povedať, že som dosť zadovoljna kompoziciji, sam Nješka perši čula. Uopće sam nje žadala čut skorej festivala. Revijalna čas bilo dobra, može bud mogla budi ljepša, ali toto že nam še pospišelo pozberat tih starših špivačov i grupu Rosa, to ja думам, že na iste toto prave, co označilo toti 25 roki Rúžovej zahradky. Keď sme počínali so s tým všetkým, ja nie dumala, že mi vytirváme 25 roky, od 90. rokov, keď bolo i veľo Češće i Nješka znova Češke, mi znova tirvame i komponujeme, znači mladi uključeni, da bude i 50 sigurno. Rusini su vrlo ponosni na svoj festival, odnosno na televizijski festival Rúžová zahradka, a kako to vama izgleda malo sa strane kad pogledate? A nije ovo prvi, da kažem, festival gde sam ja slušao rusinske pesme i meni je to lepo. Meni je stvarno lepo i to je dobro za slušati. I znate šta, i dobro je što imate taj osjećaj da se tu ljudi trude zbog nekog zajedničkog dobra. Što se kaže,
zbog tog očuvanja identiteta famoznog i ja mislim da u ovom slučaju to nije fraza i mislim da svaki ovakav događaj doprinosi tome. To je neka mala kockica u mozaiku gde ljudi mogu da budu ponosni na ono što znaju, ono što mogu i na svoju prošlost i iz tih kockica se gradi ta sadašnjost i nadam se i budućnost. Že bi Ružova zahradka isnovala 2,5 deceniji, popri organizatoroh i tvoriteljoh špivankoh veljku zasluhu maju i sponzore. Gdje ne možemo učestvovati u špivanju, te sam tak rekao, že moja pomoć bi bila u penježu. A zohľadom, že mi život taki omogućil som mohol, takže som zečnje daval vše, kedy god trebalo, otprilike od 5. ruži, ja redovno učestvujem, a u 7. ruži, to думам, že bilo 97. roku, ja bol jedini sponzor u tedišnjih časov, bo tu bolo bar češki penježni časi, znači, že to bilo pred samim bombardovanjem, takže ja tedy bol sam jedini, ale som vecka i dalje daval, evo i pod Nješka, milo mi, že sme dočekali až i to tu 25. Jaki vaš motiv, že biste sponzorovali Ružovu zahradku 25 roki? Počela perša, prišli do mnje, jak prirednik robil, da verovatno im trebala pomoc. Prišli do mnje, že počneše Ružova zahradka robici i to, što bi ja spomenuli, ja inače ljubim špivanki naše, ljubim s Rusnacami, tu zato i žijemo kod cure, hej. To da smo pristali, od tedi tak nastavijame še, že budeme narok, budeme probovati, budeme narok, tak jak bi padnje, tako da bude fino, hej. Takže, evo, 25 roki baš neška, tak še zdohanjeme, že jak to bolo, kad bolo perširost, takže osobně mi milo, že to uspeva ešte, i že to nie v opoším podli časi naišli ta, že ne uspeli i teraz, že to zrobíme, takže som za to i prihilnik bol i toho roku da pomognem. A budem i narok, kad za moci. Hej. Ja rokami u ruskej kulturi, u ruskej pisnji, uopšte među Rusnacami, to ljubim, to mi bliske, to mi mile. Skoro i veljo časa sam bila i čast radijske ekipi. Ostala sam še družiti s tima ljudmi i očekujem i ja i šitski Rusnaci, že kad mi Rusnaci nje rušime od sebe, pomahac, kto že nam drugi bude. Vi za Nješka večer pririhtali jedno njespodzivanje. A hej, porihtal som všetko vjazano i za 25. tu zahradku, a i tak sme jakošik poradzeli, že bi od Nješka pa dalje, od 25. zahradki pa nadalje, šor bilo, že bi še dajaki pojavil kum, jak Serbi hvarja, ako oni kad maju slavu, tak je svjatočnost otavecka jest kum. I u čas toho ja porihtal jednu tortu, koja je dluvaka 125 cm. Znači 25. ruža, 125 cm. Predkladam, že slidujući zahradki co budu, povedme na 30, najbude 130 cm, pa tak dalje, a na zlatnu, kad bude 150, najše kum postara, ali 1,5 m muši buci. Dneška večer povtoríme jednu pripovedku zo sérii o ruských žecoch i nevestoch, odnosno o mišaných malženstvoch, ktorý emitujeme u Ramíkoch širokého plánu, a to bude familija Novaković zo Kragujevcu.
Kragujevac čtvrti varoš po veljkosti u Srbiji. Značni je privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar Šumadiji, u kotrim vekšina žitelja Srbiji. Za našu rubriku Ruski njevesti i žecove prave u tim varošu našli smo jednoho ruskoho žeca. Koliko godina ste već rusinski zet? Od 77. godine. 37 godina. I za sve te godine šta ste naučili o Rusinima? Pa naučio sam dosta Bogojne. Dosta. Prvo, nisam znao da postoje Rusini, dok nisam ih upoznao. A kasnije, i kroz priču, i onako video sam, lično upoznao sam, da se radi o vrlo jednom vrednom narodu. Malo, dosta vrednom narodu. I jednom prilikom, baš dok sam putovao autobusom, kod nje, onda smo se zabavili, još jedna žena od Beograda prema Novom Sadu, pita me kako da je u Đakovu student, rekao, neko ko devojka, rekao, odakle je, rekao, iz Krstura ruskog naša. Ja ručnik, to su mnogo vredni ljudi. Dobro si kažeš, to sve su devojku. A ja onda, šta to meni znači, ništa kao momak, ništa. Kasnije sam se ono što kaže uverio i stvarno jeste pravi bila. A kako su vaši roditelji reagovali kad ste im rekli da ste oženili Rusinku? A pa to je malo interesantna priča. Znači, majka svaka hoće da je sin ili dovede snaju, da to bude sve. Ali ona je tele, obično, koje je one poznavala. Međutim, ja sam je gledala kao i ove današnje generacije. Ja sam se odlučio, nije ovo da nikad ne odluči. Ktorого roku ste še povinčali, kada ste še pobrali? 77. roku sme še pobrali, a 3 roky sme še predtým zabavjali. Tako mi bilo čudne, keď som še odala, zato že u Keresture som navikla, že ľudze robia, vredni su, šitsko sami stvarjaju, pravia hiži, a u Prijepolju, keď som pošla, oni uglavnom podobivali stani, ljebo u službi, ljebo penzionere buli, takže jako šiginšaki, opuščenši tam bol život, ali robotu som dobila, na roboti to ti pajtaški me fino prilapeli i već kad ja prez druženje, prez robotu som doznavala ih običaji, mišoviti štredok, tam je dos muslimanov, takže već kad prosto človek žije tam i već kad še upoznava s ostim. Deci odrosnuti, dzivka u Beograde, sin u Holandiji, maju po dvoje deci, po 2 sinoh, takže še vidzime z času na čas, da kedy mi ideme, da kedy oni prihodza. I tak, eto, žadni sme unukoh. Govorili ste mi, že tu u Kragujevcu malo znaju za Rusnacoh i že vi tak širice pripovedku o Rusnacoh. Čima se može biti podatki? Či jezište Rusnacoh? Ja nje čula, stvarno som nje čula, že jezda koho od Rusnacoh tu, ali baš to ti s ktorima som robela stvarno malo znali i već kad som še trudzela da im vi pripovedam take, co som znala, co sam mohla i jest jedna pajtaška hvari, ja patrim televiziju Novi Sad da vidim o Rusnacoh, bo často prikazuju i Keresturi i co ja znam, takže hvari, eto teraz pre tebe i ja še zainteresovala za Rusnacoh. Jak že vi prilahodzali na to šumadijski kraj?
fino, pačišem iz Šumadija, navikla sam u rovnjini, a toto tu take jest i rovnjini i hori, takže baš mi še pačelo. Ljudze isto me fino prilapeli, uglavnom sam prišla pre robotu, takže stvarno fini pajtaški sam mala u apatiki, baš sme še fino skladali. I co ste robili, jak farmaceut? Jak farmaceut sam robila, aha. 84. roku. Takže už 30 polni roky, jak sme tu. Už ste zvykli na Zvykla som na Šumadiju i pačiše mi stvarno. Jest veľo željenjidla, evo tu baš u Šumaricoh stvarno často prihodzim tu šeitac. I tako. Šumarice hvarjal to Šerco Kragujevca. Šerco Kragujevca, to také jak park i pamjatnik i željenjidla jest veľo, takže stvarno vychodziš zo Zvarošu tu šeitac, da še odpočinje i da še zdohadnje tih prešlih časov i take. Jak ste še znašli u tih situacijah, u tih hviljki, kad vam može biti bilo češko, a tu u Varošu njemace nikoho svoje? Aha. Bulo da kedi bulo takih hviljki, že som še stvarno požadala i tak već kad som še s telefonom čula zo svojima, ali hvarim, uglavnom bulo obovjazki kolo dzecog, takže tu nje bulo veľo šljebodnoho času. Volite da idete u Ruski Krstur? Da, da. Koliko često odlazite tamo? Pa godišnje, jedan put, dva puta. Šta vam se tamo sviđa? Kako je bilo prvi put kad ste otišli? Prvi put je bilo interesantno, stvarno. Ja do tada nisam dolazio u Vojvodinu. I za mene ravnica je bila malo čudna, neobična. Tako da, kad sam došao prvi put u Krstur, izgubio sam, ne sam znao gdje se nalazim. Šta je potrebno da bi se sačuvao jedan mešani brak kao što je vaš? Potrebno je sreća. Sreća je potrebna. Razumevanje, tolerancija. Nije da jaki specijalni recept, Da. ali je muš imac človek zajednički cilj, muš imac odvičateljnost, keď stvori familiju, keď stvori djeci, već kad stvarno še muši tolerisati. Normalno, že pridu i krizi i kojaki situaciji, ali je jednostavno mušiš zanjemariti sebe i tolerisati i znati, že precoši sklopel tot brak, a zažnjem fino, keď maš da koho pri sebe, keď možeš se podohvarjati. I uvek posle tako nekih časa, onda još više, tako kaže čovjek, vezi. Zbliži. Почитувани патраче, було то шицко, co sme вам пририхтали за nješkajše vydanie emisiji Dobrý večer Vojvodino. Reprízu môžete patriť dneška v noci na 2 hodin i 5 minuti i jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. Spred ekipi, ktorá pririhtala nješkajšu emisiju, žadam vam mirnu i prijemnu noc. Doviđenja.